Amakuru yandi akomeje kugenda agarukwaho mu gihugu cy'u Rwanda ni byinshi cyane biba bikomeza kugenda byandikwa n'ibitangazamakuru bitandukanye by'imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibitangazamakuru byo mu karere k'ibiyaga bigari. Reka nkubwire ko General Major Vincent Gatama yatangiye inshingano muri Mozambique. General Major Vincent Gatama yatangiye inshingano nk'umuhuzabikorwa w'ibikorwa by'inzego z'umutekano z'u Rwanda muri Mozambique, asimbuye General Major Emmy Ruvusha wari umaze umwaka muri izo nshingano. General Major Vincent Gatama ugiye muri izi nshingano yayoboraga diviziyo ya 4 mu ngabo z'u Rwanda isanzwe ikorera mu ntara y'Amajyepfo. Hererekanya ububasha hagati y'aba bombi ryabaye ku itariki ya 10 Ukwakira 2025 ku cyicaro cy'ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bwa Mozambique mu mujyi wa Mocimboa de Praia mu ntara ya Delgado ya Cabo Delgado. Muri iki gikorwa abayobozi bashimiye abasirikare n'abapolisi basoje inshingano bari bamaze mu mwaka muri Mozambique ku bwitange bagaragaje mu mwaka bari bamaze. Mu gihe bamaze abasirikare basoje ubutumwa bagize uruhare mu bikorwa byo guhangana n'iterabwoba, babashije kubohora uduce twinshi cyane kwa twarigaruwe n'ibyihebe. Umuhate wabo watumye kandi abaturage benshi bari baravuye mu byabo babasha gusubira mu ngo zabo amahoro. Zishingano kandi zahaye imyitozo ya gisirikare icyiciro cya mbere cy'ingabo za Mozambique mu masomo ajyanye no kurwanira ku butaka, banaguye imikoranire n'ingabo za Mozambique n'abandi bashinzwe umutekano ndetse babasha no kubafasha kubaka icyizere mu baturage. Ubutumwa bw'inzego z'umutekano z'u Rwanda muri Mozambique bukubiye mu masezerano y'ibihugu byombi byagiranye ku busabe bwa Mozambique kuva muri 2021. Intara ya Cabo Delgado yari yarigaruwe n'ibyihebe kuva 2017 aho byishe abaturage 3,000 abandi 800 bava mu byabo. Kuva ingabo z'u Rwanda zahagera muri 2021 zabashije guhashya ibyo byihebe, aho mu mpera za 2023 Mozambique yatangaje ko hejuru ya 90% by'intara ya Cabo Delgado hamaze kugarurwamo umutekano, abaturage basubira mu byabo nkuko icyo gihe bagiye babigarukaho. Mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ihuriro rya AFC 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko rifite intego yo gutangira urugamba rwo gufata umujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu minsi mike iri imbere. Ubutumwa bwatanzwe na guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo washyizweho na AFC 23 Busu Bwangwi Patrick ku itariki ya 9 Ukwakira 2025 ubwo yashyikirizaga abatuye muri santere ya Kamanyora imashini iringaniza ingufu z'amashanyarazi, no kuvuga transformateur. Guverineri Busu yamenyesheje abatuye muri santere iherereye muri teritwari ya Walungu ko AFC 23 igikomeye ku ntego yo gukura ubutegetsi bubi bwa Perezida Felix Tshisekedi, asaba abaturage babishaka kwiyunga kuri iryo huriro. Yabwiye abaturage ko umugaba mukuru w'abarwanyi ba AFC 23 General Major Sultan Makenga Emmanuel yamutumye kumenyesha abatuye muri Kamanyora ko iri huriro rizatangira urugamba rwo kubohora Uvira mu minsi mike iri imbere. Ati General Major Sultan Makenga yambwiye ati genda ugane n'abavandimwe banje bahari ya Kamanyora babwire ko mu minsi mike tuzajya gufata Uvira. Muri Uvira no mu bice bihakikije hirunze ingabo za RDC nyinshi izo Burundi na Wazalendo mu mitwe ya William Yakutumba ndetse na John Makanike biyita abajenerali, bose barahiye ko bazasubiza inyuma AFC 23 mu gihe yagerageza kwinjiramo. Professeur Stanislas Barike uri mu bayobozi ba AFC 23 yasabye Yakutumba na Makanike ko abagenzi babo ko bareka kugendera mu kigare n'ikinyoma cy'ubutegetsi bwa Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakava muri Uvira kirikare mu rwego rwo kwirinda kubura ubuzima. Mu rwego rero rwo kwirinda kubura ubuzima nk'uko bakomeje kuyabigarukaho, Professeur Barike yagize ati bavandimwe banje Makaniki, Kamama, Yakutumba, Ngoma Nzito, mwebwe mwese ati muzahunge mwihuta nimwumva isasu rya mbere rivuga muzagende. Bavandimwe banjye sinshaka ko mupfa. AFC 23 maze iminsi ihanganira na Wazalendo mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo. Mu byo iherutse gufata harimo Curwe, Kinturuku ndetse na Rubimbe ya mbere na Rubimbe ya kabiri hafi ya centre ya Shabinda, ya Shabunda ndetse na Mwenga. Akaba rero bari bikomeza kugenda bigarukaho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ministre w'ububanyi n'amahanga n'umutwara Ambassadeur Olivier Nduhungirehe agaragaza ko ibyo Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aheruka kuvuga ari ikinamico rya politike rigayitse, ubwo yari mu nama yiga ku bufatanye bw'umuryango umwe bw'Uburayi n'Afurika n'ibindi bihugu biri mu nzira y'amajyambere Global Gateway Forum. Perezida Tshisekedi yigize nyoni nyinshi ku mugambi wo gutera u Rwanda, agaragaza abanyaburayi ko ntawe yigeze agira ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ari we wabasha guha itegeko umutwe wa M23 ugahagarika intambara.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe aganira n'umunyamakuru Venuste Nshimiyimana wa Gasaro Kaburaga yashimangiye ko imyitwarire ya Tshisekedi ari ikinamico rigayitse. Ati biriya nta kindi usibye ikinamico rya politiki rigayitse. Ejo twari mu nama ijyanye n'ubufatanye mu by'ubukungu hagati y'ubumwe bw'Uburayi n'ibindi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Impamvu mbyita ikinamico ni uko Perezida Felix Tshisekedi azi neza ko u Rwanda rwatanze icyo kiganza ku buryo imishyikirano yabaye ku itariki 27 Kamena dusinyana amasezerano. Intera yo guhana ikiganza yararangiye, igisigaye ni ugushyira mu bikorwa icyo twiyemeje, ari naho hari ikibazo kigaragaza ubushake buke bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Perezida Tshisekedi mu gushyira mu bikorwa ibyo twiyemeje. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ibikorwa bya Perezida wa RDC n'imyitwarire ye bivuguruza amagambo atangaza. Ati ibyo yavuze birumvikana ko ari ikinyoma cyambaye ubusa. Ibyo by'intwaro zagaragaye i Goma, intwaro za rutura byagaragazaga ko yari afite umugambi wo gutera u Rwanda. Hari imvugo yivugiye ubwe ko ashobora gutera ibisasu i Kigali atohereje ingabo ze ku butaka bw'u Rwanda, ko ashobora no guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Yibukije ko ibyo yagiye rero abivuga mu nama za politike kuri radiyo zo muri RDC no mu bikorwa, akaba afatanya na FDLR ifite umugambi wo guhirika ubutegetsi bwo mu Rwanda, gukoresha abacanshuro, ingabo z'u Burundi ziri muri RDC ndetse n'ibindi. Ambasaderi Nduhungirehe yashimangiye ko Perezida Tshisekedi ari ufite ububasha bwo guhagarika intambara mu burasirazuba bwa RDC. Ati ni Perezida Tshisekedi we ubwe ufite ubwo bushake bwo guhagarika iyi ntambara, kuko twashyize umukono ku masezerano ya Washington, ariko Tshisekedi aracyakoresha intwaro rutura nk'indege z'intambara, utudege tutagira abapilote mu kurasa ku birindiro bya FCM23, inyuranyije n'agahenge kashyizweho gutera ibisasu ku banyamurenge, kandi ibyo byose ni Perezida Felix Tshisekedi ubikora. Yongeye kugaragaza uburyo intumwa z'u Rwanda na RDC zari zemeranyije gushyira mu mukono ku masezerano y'ubufatanye by'ubukungu, ariko Perezida Felix Tshisekedi agatanga amabwiriza yo kutayasinya. Perezida wa Repubulika ya Kongo Tshisekedi yari akwiye kuvuga ibyo yiyemeje, birimo gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro impande zombi zashyizeho umukono mu kwemerera intumwa ze gushyira umukono ku masezerano y'ubukungu. Ati aho ngaho rwose yari kuba agitsinze, ariko kuza akavuga ngo ntanze ikiganza cy'amahoro ngaho nta masezerano yasinywe, nibyo nise ikinamico ryo ku rwego rw'umukuru w'igihugu. Yerekanye ko ibibazo byose birebana n'ihuriro rya FCM23 bigomba kuzaganirwaho i Doha mu biganiro birihuza n'ubutegetsi bwa RDC mu gushaka igisubizo kirambye ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe akomeza kugenda abigarukaho. Ibi rero biraba mu gihe n'ubundi ubushyamirane buhakomeje hagati ya AFC23 ndetse n'ingabo za leta FARDC zifatanyije na Wazalendo, ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR, bakomeza rero kugenda bajya mu mirwano itandukanye. Nk'uko twabivuze hejuru, umvije ko AFC23 iravuga ati mu gihe ibyo dusaba tubahirizwa, natwe tugiye gukora ibishoboka byose twongere dufate umujyi wa Uvira, umwe mu mujyi ikomeye cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kufata bifite icyo byaba kivuze gikomeye cyane ku barwanyi ba AFC23 cyangwa se intare za Sarambwe.